evîndarên azadiyê û fedayiyên welat şervanên vî welatî ne, şervanên dilsoz ku ji bo axa welatê xwe berdêlê rûmetê bi canê xwe dan. Bûne sema di nava têkoşîna azadiyê de mezin kirin xeleka berxwedanê. Şab û rûyê rojê bi têkoşîna wan gelî bi gelî jiyana azad hûnandin di nava çeperên cengan de. Hevrê Sema Amûdê di sala 1939 li bajarê Amûdê çavên xwe li jiyanê ve dike û di nava malbateke welatperêz de mezin dibe. Di zarokatiya xwe de navê Tevgera Azadiyê dibihîze û bi wê hêviya ku rojekê bibe şervaneke welatê xwe ve mezin dibe. bi kêfxweşiya şoreşa Rojava di destpêka artîşbûna YPJ de cihê xwe di çeperên têkoşînê de digire û di sala 2013 de tevrê refên YPJ dibe û xeyalên şervantiya welatê Hevrê Sema bi YPJ bêktên.
وکه به هزاران هفرین خو هفری سماجی دو اوغر ولاتک آزاد ده لهمبر دا گرکریا دولت ترکا فاشیست ده سال 2018 ده لعفرین شهر دکه و ده بینه سیپر جبو برخودانا سردمی. ده پیواجویه که تو کسی ایشنگل عفرین ندید ده شرفانین وکه هفری سما به تردد خو گهاندن گل خو و جبو پرستنا گل خو جان خو به پاکروانی دیاری آخا خو کرن. ایرو شهروانین وی ولاتی سوز دتن کو برحی حسکرنا ولات و گل ای هفری سمایان وی سرکفتن مسوگر بکن. بارانک هور هور باری مروانم شهید کتی بارانک هور هور باری مروانم شهید کتی ده تراب مروانو ای مروان نابوده ده تراب مروانو ای مروان نابوده چه قاسی نابودنگی او قاسی سر بلندی چه قاسی نابودنگی او قاسی سر بلندی سر جلو چار چلا به
Ben datem ey zagiro Sere cilo çarçella Ben datem